Api aso bangkit thomapan kaculang rem darabang pu Haridra Ram aphan raikom sakia heliamu kiroajo DMCA chalong ankili. Karbi pen Nepali umjiri arong along iem rongpi ame thang akhi je pakonsi towar kapasurpi. Russia pen Ukraine ang bong mon sama parman kopi kosong. Karbi ang live atau birta long pen keceng se birta nang itu mapana ke wan pilake kacolang rama birta pota. Tadi itu jetara mixena. West Karbi Anglong District Mailu Outpost along Haridra Ram inut hi ia ning ke thabajok. Arta ke jum hek ningkan phopen ningkan nerkebanim supia phan kacolang remanta kalilang asarpi ningkan plikebra pho bang phia phanta Haridra Ram abang joy pen colang rem bom posi pherang ke thengno West Karbi Anglong SP pen pachini pon. Bangso jok West Karbi Anglong SP Ajogran Basumatari pen Haridra Ram puthak pherang ke mai phapon. SP Ajogran Basumatari pen pherangkia mailong ke thana tengke Haridra Ram kacolang rem ke klemabang phaphan Kheruni PS along case number 27/22 US 3762I RW section 4/6/17 of POSCO Act Arona tengpen phapon pon Haridra Ram aphan thereponi phai korai siada por phai kre sira chiti mapor police atum net innang pon bonta Mailu outpost pen Kheruni PS ke bana hud Haridra Ram ke ka juji aphan bor ilo la sohod Kheruni PS OC pen khongni katri pukipu anta Haridra Ram ka juje dara jok Kheruni PS OC Haridra Ram aphan heliamu pen akengalo update Haridra Ram aphan Kheruni PS OC akengalo heliamu ki chopen Kheruni civil hospital along an ponpen uthot non Dipu Medical College alongsi niritum police ke claim sai khiatum silang pon bomlo bota West Karbi Anglong SP Ajogran Basumatari pherangkia thengno pen pachini pon Haridra Ram asona monit kahe no hi iening ke thap abang phaphan akai dingpi rat kapang thekpen kachiri japhan SP Basumatari pen pachini তুমি নকলাবা বুলি কৈ পেলাই তাৰ ৱাৰ্নিং দিলে তাৰপিছত হি তথাপিও নামানে হেনখাব লৈ পেলাই পলালে পলাওঁতে ওচি উপায় নাইকিয়া হৈ পেলাই 2 ৰাউণ্ড ব্লেংক ফায়াৰ কৰিলে তো তথাপিও হি নৰুকিলে তাৰপিছত তাত উপায় নাই আৰু এটা ফায়াৰিং কৰিলে ফায়াৰিং কৰোঁতে তাত বাও ভৰিত গুলি এটা লাগিলে তো লগে লগে তাক কেৰুনি হস্পিটেললৈ অনা হ'ল কেৰুনি হস্পিটেলে তাক প্ৰিলিমিনাৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাই দেখিলে যে অলপ তাতো তেনেকুৱা ফেচিলিটিও নাই এইটো কাৰণে ডিপু মেডিকেল কলেজলৈ লগে লগে ৰিফাৰ কৰিলে তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ এই খেৰনি থানা একটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে দুটা ছোৱালী ৰেপ কেছ 7 বছৰীয়া 8 বছৰীয়া সৰু সৰু ছোৱালী আছে তাৰপিছত তেওঁক আৰেষ্ট কৰাৰ এই কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে মাইলু পৰা যাই আমাৰ গ'লোঁ মানুহটো হাতত ধৰা পৰা পিছতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰপিছত ভৰিত অলপ এটা গুলি মৰা হৈছে কেখন গুলি গৈছে এটা এইটো কেইবা দিছে ৰাতি 11 মান হ'ব চলাব Hamren pen Daniel Hila pen Kheruni pen Mohalteron Karbi Anglong ma Chinthong constituency alongta aprang panilangdam pulote BJP sarkar nangchari det pana bangke towar miri hing pen danglok ason kachelar theklonglo Lasonsi Chinthong MSC ke palu umjiri Karbi pen Nepali arong asanchom kedam tang ningkan pokep sose arta pensi boche sonse bomlo bonta halabang soarong aradatum kimesian kacheleng atowar kavidera jok radatum kacheleng pen nangana kisung chitong nang koklo Bangso kisung pen kachipajok ponji aphanpura Nepali pen Karbi atum chelangsi towara puthak EM Prodip rongpi aphan kachingki chethan damji aphan kacheleng kiduk kisung aputhak pachini damlo Rada tum kachethan dam ateng pen EM Prodip rongpi ahin pen rada kisung aputhak chinisi padar de pin pen EM rongpi alangli amithang atangka chepedam si umjiri Nepali pen Karbi Anglong arada tum aphan towar pasul pidamlo Bangso atowar kaddu kawe kilometer ke thom ajak kahelo atowar rada tuma phan sitami iponsi nona bangki keso ki un e ahut sitami cheleng pon un popura rada tumpen EM Prodip rongpi aphan kachoro lamthe phale pon पनि एउटा हामीहरूको एमएसी सहर हाम्रो रोङपी याम सहरले
पहिला हामीले दुःख गरेर चाहिँ ढुङ्गा माथिबाट पनि यहाँ चाहिँ मिटिङ गर्नु आउँदा ढुङ्गा चिठ्याएर पनि हामीले तारेर यहाँ उ गऱ्यौँ। अहिले त त्यो हेरिकन त कता हो बहुतै भयो, अझै पनि हुनेवाला छ। तैपनि विकट जग्गा यहाँ सबै सहरले गरिदिनु भयो। हाम्रो सहरलाई बहुतै धेरै भन्नाले धेरै नै धेरै धन्यवाद। मेरो एक बार होइन 3 बारसम्मलाई मेरो सहरलाई राम राम छ, नमस्कार। धन्यवाद। र हामी सबै गाउँका सबै समाजवाद सबै इष्टमित्र लगायत सम्पूर्ण यहाँ उम्जिरी गाउँका निवासीहरू पनि सबै अलिकति भए पनि यस्तो रास्ताघाट अलिकति राम्रो भयो त्यही विषय लिएर अलिकति खुसी नै छन्। सबैको मन खुसी भएको छ। न्यूज रिपोर्ट कार्बी आंगलोंग लाइव। Ukraine President pen Russia President Putin pan birta long pen kapachini der hiniang bong jong si mon sam donang chi pulote kaching mai ching saya por bangke non henlu pusi ningje pon International birta long Ukraine President Volodymyr Zelensky pen Russia President Vladimir Putin pan isi kenang saralam the kapachini pan birta Volodymyr Zelensky pen kapachini pon lake Russia pen Ukraine pan katum prapon pini an ning kora truck apor pleng tanglu monta ajatli punon kaching vaya pan Russia pen kamatha jongsi do pulote apor lo mon sama pharman kaching vaya pan jongsi Putin ning ke hangdo pulote Ukraine pen ke chisik ding monta der hiniang bong kaching vaya pan Putin ning ke hangabe pulotante somindar aron thama keklang do vekji pusi Ukraine President Volodymyr Zelensky pen pachini daklo labang soalam alang le kapang dak pon thu dake kidamtang penanar ni alam lo bonda Russia pen thangna dalam theke paklang pon ka be penajo soda ka birta pini kelong pona birta lapuson henlo bangso birta lake Russia phan ka phere da memia birta NATO ken kam jongsi lang munthi dam lo pulote sekeni siang bong amat Russia jutkok poma labang suang dengalong si non ke liro non hedjong ke long pon birta teng pulote NATO mate North Atlantic Treaty Organization atum pen chisik chedang pon tang NATO atum pen Scotland anat ka chelenga towar pia long humpli atrak risim ka salon ponang thek long pon humpli atrak kapache jeng ponang bong ihu mabangke hormu hortar kar thang ponabi bonto hala po hum thoma bangke risim thedung ason ka salon ponang thek long pon Russia pen Ukraine ang bong jongsi monsam kaching waya phan Putin abang nangbar bi pulote somindar aron thama bang vek pupusi Ukraine President Volodymyr Zelensky pen Russia President aphan sodak pen pachini pon bonta Russia tum kopi lokama thapo NATO atum pen humplia gari kapache jengpona truck kapang thek pon lake South Glass City Center pen kilometer isira chite makahelo ajak pen resim salon pon tanglo pusi birta klangpon International Desk Report, Karbi Anglong Live. Kidamtang Thereponi Phaing Kora Siar ni ada por phai kep malompen dilayalong Borjan Havar Karbi Rongasar Amaipi Padopon. Bangso Amayalong Borjan Havar Rongasar Keduan Lapen Ronga Basapi Klengdun Klengsar Potum Chetong Dunpen Chingwai Chingsai Jaimek Padopon. Bangso Mayalong Borjan KRA Maipu ke hai tok bi pen mai chari ponsi chunbang Dorsing Hanse pen mai ke phalam the than pachini pon Mayalong Alohia man pen KRA Tiripia Maipu Dharmo Teron Songing kora Police Organization Convener Roton Terang lapen lit songrong pharsetami Mayalong Chetong dun pen Traditional Village Council alam the phuthak than tekanglo Kim jok nang tingkat tu kita pegang di council kita mana saya sudah pegang tu kita Customer lo kor tu council tu lo kim jok tu kami kan proxy cat tim council nang pegang tu kita malah so apa yang kami nang tu kan Karbi karba so ilo so tu kan di bahasa orang kan nali kemana Assam Police tu dangsi nang iwan nang santam forzi ke pegang ke jam nang ini jam nang ini bayi bukan nang ini ada pada karbi yang lo mungkin nang ini ibu dia kali kemana lam hoi tidak mungkin nang ini nang santam forzi nang itu kan
Nang non dak neglang le molang le nang ikan hujang di lole pelang alam kita angka falake nang tumre asal sing saiki. Laso aja kongkalaki ini pun kacehan bodi kami. Lake itu India nate ini व्यक्ति किनारा भारत और संविधान में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हर बात की तुम्हारा व्यक्ति की इंग्लैंड और सोचो के लूटे प्लान जरा खाया तो लास्टली आलंग एक तुम्हारे के लासो इसी कराई कौन ये भंती तुम दी नंगी प्रोजेक्ट से डाला है कपड़े पे का मासा इनाम नंगा मार Borjan ke RAMI phu ke hai tok bi ban nang ke pachini dun ke Borjan hawar karbi rong asara mai kangni nang kok laki rong asar rubasara tumta rong rub hawar hapat paklar nang ji putiri pia mai nakben khara tengsi mai ingni Servan kep rong ke choklim ar pudoan nilituma ke mangke traditional village council election aprang nang pachut bi vek nang ji pu pensi kaching rum pon puta ningji Karbi among life Amelia Hitchen Amphina Karbi Pop Pangkumada Suri Kachokajilla and that to Monkey Pini so Borjan Hawaramai Kangi Nakok Mana Mai Pikangi Nakok Kala Salam no Tum Rong Sarubasar Tum Sita là hava cái này apart cái này rong rục cái này rong cái tiếng thu này cái hệ am motor nó phải nghe nhưng tum đặt cái hava mai lắm mà phải ala anh si ni phải cái ini là sao thế bộ chứ sao đặt tar langsung nom mai do jadi pia mai là sao attraction atau yang sila tum pilih mai ini lah Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Assam Pradesh Congress Committee Matiti Hek pen APCC Maipu Bhupen Kumar Bora Hin pen Karbi Anglong District Congress Committee Matike ADCC Asai Hemalong nang Humrisi Kang Dangamai Kapadopon Bangso Maya Long Kibangji Bangpu Kangwaya Long Kachapahai Thekjia Parman Song Kapang Tang Lapen BJP atum ke claim ke dam ke chok che puthak rara thengno ke ban akache song ke deng je puthak than tekang Lapen article 244A kapachun je phan prab chenang bong pen Delhi Palidam Popusi APCC Maipu Bhupen Kumar Bora pen ningji Bangso Mai Judde Raphi ke ADCC Asai Hemalong Amat Pherangkia Mai Padoponlo Bangso Pherangkia Mailong APCC Maipu Bhupen Kumar Bora pen ke than pona tengke BJP atum Dispur lapen ke AEC longta Sarkar chari lo pen ke Karbi Anglong kilir seng along rialong pen ke long ador ke do koila arlong sangtia syndicate si claim lo lapen nampi namdur nang pavir bom tang lo Lasike bang jirni Congress song pen la hai putha ke kham khe ja pharman ingtang kring akache song asai dengpon je aphan Congress song cherai ponsi je song pon Lason taxi National Highway Atobar Pika Salam je aphan longli ke kondun pen anamalong aron re pen kachupang lima puthak satami nilitum Congress song pen kache song pon je aphan je parai pon District ke thom mate Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen Dima Hasau along riang kangaru Congress song kapang tang pon ji phan Maipu bangke thom atum pen abarim HD Minister Khor Singing ti pen chingwaisi Coordination Committee sing pon Lapen bangso along Nirmal lang thasa penta ke thoma district along rara pharman sai ke claim pon rapejia pharman che parai pon lo Karbi Anglong Autonomous Council along MEC Bangphu Kangwai lapen MP Bangphu Kangwai pharman sai ke claim pon ja phanta Congress asong pen ki jesik pon tanglo lapen ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council Bangphu Kangwai along kaprek asong pen chelang rapejia phan District Committee atum jongsi chekroi pulote APCC hin pen ke thangmat ke kham khidun jelam avelo setame BJP pen chelang rapet asong atum pen ke chelang pon thekthi BJP aphan ka parem ja asong atum pen District Committee atum chedondun pulote cherap rapet jiputa APCC Maipu Bhupen Kumar Bora pangdak ponthu Article 244A putha ke nitum Congress sarkar dobo mahupensi lamrai deng ponlo lapen non setameni litum APCC pen patir PC Delhi long an lampali pon poputa APCC Maipu Bhupen Kumar Bora pen than pachini pon Pherangkia Maya long ke ADCC Maipu Sumrong Hang abarim HD Minister Khor Singing ti abarim MLA Ajit Singh barim MLA Roslyn Tirki atum pen chenglok penangan Congress song japo
asong jopia tum chetong don তিনিখন জিলাক লৈ পেলাই কৰি দিছোঁ তাৰপিছতে 244A 244A নে বি 244A এই ধাৰাটোৰ আধাৰত আমাৰ তিনিখন জিলা কংগ্ৰেছে প্ৰস্তাৱটো প্ৰথমতে আনিছিলে এই পাহাৰীয়া তিনিখন জিলাত কংগ্ৰেছ দলে ষ্টেট উইদিন দ্য ষ্টেট এই কথাটো আনিছিলে মোৰ অট'নমি টু দ্য অট'নমাছ কাউন্সিল এই কথাটো আনিছিলে এতিয়া সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান সময়ত আমাৰ দলৰ চিটটো কি হোৱা ভাল আজিয়ে মই কৈ দিব নোৱাৰিম মই কৈছোঁ যে কোৰ্ডিনেশ্যন কমিটিত আমাৰ জিলা সভাপতিসকল থাকিব সকলোৱে আলোচনা কৰি আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিক এটা প্ৰস্তাৱ দিব আৰু সেই প্ৰস্তাৱটো মই দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব দিল্লীত জনাম আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেই সম্পৰ্কত আমাৰ যি ক'বলগীয়া সেই বক্তব্যখিনি অসমৰ মানুহ অসম মানে কাৰ্বি আংলং মানে অসম যিখিনি দিছিলোঁ যে আপোনাৰ বিজেপি চেণ্টাৰে ক'লে যে বহুত হি মেহংগাই কিমাৰ इस बार बीजेपी सरकार साल में कुकुर नौकरी मिलेगा আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ক'লে বছৰত 5 লাখকে পাব মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত বন্ধি কৰি 1 লাখ দিয়া কথা আছিল 1 লাখ যদি মাৰ্চ মাহত দিলেহেঁতেন অসমৰ 34খন জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ 3000 চাকৰি পালেহেঁতেন এই যে যুৱসকলৰ মূৰত যিটো মাধমাৰ গৃহিণীসকলৰ মূৰত যিটো মাধমাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ বনজ সম্পদৰ যিধৰণে লুণ্ঠন হৈছে ইয়াৰ চিএম তুলিৰাম ৰঙাঙে কাৰ্বি আংলঙৰ আত্মসন্মান স্বাভিমানক যিধৰণে জলাঞ্জলি দি পেলাই বিজেপিৰ দিছপুৰীয়া চৰকাৰৰ ওচৰত আঁঠু লৈছে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এই কথাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম আৰু এই কথাবিলাকক ৰাইজৰ ওচৰত কৈ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলক ক্ষমতালৈ ঘূৰাই দিবলৈ ৰাইজৰ পৰা আহিব নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Pini ada babirta kelpon si kantong iglo domethak me arniki me